me. Remember 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 me. Siyabonga Baba wethu. Yes, Jesus. Siyabonga. Siyabonga. Impela siyabonga. Thandaze kahle lo mfana wakho. Wathi usinike konke. Ngoba khona labanganikwa. Bathi mangamani ngibe naloko. Ngadikhondela kahle uNkulunkulu. Kepha usinike konke. Impela siyabonga. Impela siyabonga. Impela siyabonga. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen and amen. Ingqikithi yesifundo sethu ikuGenesis 3 verse 19. Ngicela likaThwalile afunze ngekusheshsha lokukhulu. Uyawusebenza kamatima ukujulele kudla kwakho uzimade ubuyele emhlabathini ngoba vele wathathwa kuwo. Uyawusebenza kamatima uzimade ubuyele emhlabathini ngoba vele wenda njani wathathwa kuwo. Cedzela le verse. Njengobe ulithuli uyawubuyela eluthulini. Siku 40 days bazalwane sikulente sithe sikhunjutwa ngetindzaba kuthi kulo lente sisesengene kuwo umuntu naloyo ngaloyo ayi anamngani wakhe noma anesithandwa sakhe noma yena yedwa nje individually kulo 40 days ufuna atihlole yena abuke umtimba wakhe kuthi mtimba wami vele wena siphetho sakho siseluthulini. Siphetho sakho sikuphi? Siseluthulini. Yabona sihambile lo mhlaba abazalwane ngazuthi asathi uthi lishonaphi lichamuka liphumaphi lishonaphi. Sinikwa ukuthi lesi sikhathi sekuhlala kahle uhlale phansi uzindle utibukisise mtimba wami. Mtimba ngabe mtimba wami nguphethe njani? Ngabe mtimba wami ngendani ngawe? Ngabe mtimba wami ngiyakhumbula noma nje konke mina ngiyadronsa kwangazuthi ngedani nelutho la emhlabeni ngiyahamba ngine angisesimfunzile tihlala umshumayela 5:15 kuthi konke ngisakoleka konke ngisakwenda konke ngisakulangadelela konke ngisakufuna ngize ngufune ngetindlela letingasito kodwa ngalenye ilanga kuyawusala emhlabeni lisitele livi kwabani lo khale simfunzile. Amen. Amen. Ngithi bazalwane sesiyenca ngemtimba kuningana lesikhulume ngemtimba. Kuthi umtimba kubhekela izulu ubheke siwuphathe njani. Umtimba kubheke ukuthi siwondle ini. Umtimba kubheke ukuthi si-rejecte ini. Lo mtimba lo. Sikhumbule ukuthi siluthuli siyawubuyela eluthuleni. Sizindlana
Siyaqhubeka ngoba ayigcinile enyameni lenzalo. Ukhona lokunye ufunza ngeGenesis 2 verse 7. Manje sengicela la. Sikhathile ke ngisibone. Angakora to ufuna ukuphuma bazalwane. uNkulunkulu wenda umkhathi. Genesis 2:7. uNkulunkulu simakaze wase ubumba umuntu Yes. lwemhlaba. Wase ubumba umuntu ngelithuli lemhlaba. Waphefumulela umoya wekuphila. Wase uphefumulela moya wekuphila ekhathi kwakhe. Amen. Wase uphefumulela sesikhulumile bazalwane ngentimba loluthuli loyawubuyela eluthulini. Nyalo sesimuva on sesibukana kwaNkulunkulu. Kuthi kulo lenti kufuna bese siyasidla ukuka beyond lo mtimba loyawuphelele eluthulini. Sisithethile lamhlabeni bazalwane singemakristu siwela esilimweni sekuthanza lo mtimba kwangazuthi lo mtimba sewona wona siwubonisha lo mtimba uyabona lo mtimba size siwudresse siankasho angisho ukuthi sigqoka kahle kukabi asigqokeni kahle kuhle lokho sicela sakhuluma ngako sathi singagqoki nje noma ngabe yini umane nje ulengise ufuna ukuthi ube presentable. Amen. God, let us not overdo things at the expense of other people abaseceleni kwethu. Sathi inkinga ye-devious uthi wandanjani watinaka yena ube kunaLazarus ubekwe endleleni yakhe emehlweni akhe wam-ignorisha. Wandanjani? Wanaka ini? Umtimba wakhe. Wathi umtimba wami ufuna ngishayele ingcuma yemoto. Umtimba wami ufuna ngihlale kuphi ebukhathikhathini kumagolide. Kude lokurong lokho. But what about Lazarus lo la eceleni kwakho? Uyamcabangela yini lokwendako ngawe? Noma umthela ngelithuli. Inkinga ya devious wathela Lazarus ngani? Ngelithuli. Sase siyafika isikhathi. Sekuthi ilithuli liyabuyela kuphi? Eluthulini. But sesifunza ivesi icala before singene ngabandana lapha. Umshumayeli 12 verse 7. Umshumayeli 12 verse 7. Asingene past. Ngisize Nkosi yami. Lesakatholile afunze mzalwane. Mkhumbule yena luthuli lisengakabuyeli emhlabathini. Mkhumbule yena luthuli lisengabuyeli kuphi? Lapho lathathwa khona. Mkhumbule umdali wakho luthuli lisengabuyeli kuphi? Emhlabathini lapho lathathwa khona. Chubeka. Nemoya usengakabuyeli kuNkulunkulu. Nemoya usengakabuyeli kuNkulunkulu lonjani? Lo wawunikeda sisithe uNkulunkulu wadala umuntu ngemhlabathi wase uphefumulela moya wakhe kuwo. Wase wena njani? Uphefumulela Kunelutho lwaNkulunkulu kulomtimba. Kunalutho lwaNkulunkulu kulomtimba. Akwangathi ngasi awucelele phambi verse 1 sofunza lo verse 1 na verse 2. Khumbula umdali wakho etinsukwini tebushaba. Khumbula umdali wakho etinsukwini tebushaba. Insuku tekuhlupheka disengakafiki. Tinsuku tekuhlupheka disengakafiki. Neminyaka isengakasonzeli lapho uyawusho ngayo uthi. Uyatitela uma ngibuya emsebentini ngibona lo mnyama. Uhulishe salikhulu lapha emgwaqweni lapha.
uhamba kancane uphambana nami ngamuka lo make ngamhawukela wasemoya uyangikhumbula kwekuthi ngalenye ilanga wake wabamusha lolu khulu nje bekalivele luhubhule nje futhi nje bekawamthatha ikhulu ngayibhaphela kodwa nje manje sekaphelile kumele ngibazi amen hamba kancane uyabona kusumthimba wenda njani lisikele livi mkhumbulo lelufuna imbambamba selidronswa inhlitiyo selidronswa yini umtimba kawusafumi sekufike isikhathi sekuhlupheka lisemkhumbulo loyo lowakudala etinsukwini tebusha bakho uzindle ngaye ucabange ngaye utibute ukuthi ufuna ngenteni ufuna ngingenti ini ufunda lapho uyawusho ngaye uthi okay asocela verse 1 khumbula umdali wakho etinsukwini tebusha bakho insuku tekuhlupheka tisengakefiki neminyaka esengakasonzeli lapho uyawusho ngayo uthi kuphila angisakujabuleli mkhumbule yena lilanga nekukhanya nenyanga netinkanyeti usengakafiphali nemafu asengakabuyeli emva kwemvula khumbule tintfo tiseme kahle zindle ngalonkulunkulu lona lekanelutho lakhe lakuwe lona lekanelutho lwakhe lakini kufuna ngimkhumbule kufuna ngizindle ngaye kufuna ngicabange ngaye kufuna ngitihlolisise kuthi lendlela lengihambako ngilelefunwa nguye yini noma ngilefunwa ngimi sithitelo nyama lena ngoba yathathwa emhlabathini ifuna kwemhlabathi ifuna kwani ifuna kwemhlaba wefika sathane kuJesu wathi nange matshe inyama yakho ilambile inikele kufuna wathi Jesu oga ngisenkonzweni ngisenkonzweni kwasho mhlabela sisenkonzweni yokuvuka ngisenkonzweni amen mkhumbulo Deuteronomy uthi 32 verse 29 esesemfundo yini zaba ukhumbule na ngoba kunelutho lakhe lakuwe nolomphefumulo ngubani na intombazane ithile ilele ngibani yaphethe licilongo embetheni Funza 29 32:29 kube mane bebangahlakanipha bakuconze kube mane bantfu bonke bebangahlakanipha emhlabeni wonke jikelele bakuconze bakhanyele ukuthi isiphetho sabo sidakuba yini bene njani bakhanyelwe kwekuthi isiphetho sabo singisi sithi asangibani lapha sesingisi sitosiva kahle ufunza mase utholile emzalwane isikhathi sami siyangishaya They were wise and would understand this and discern what their end will be. And descend and think about their end.
they would be wise. Huh? And ucace la inhloko kokuthi isiphetho sabo sikabani. Huh? Ithi le vision ube bantu bebahlakaniphile. Ngabe bayazidla nesiphetho sabo. Siphetho kusiwa lomthimba loluthulile luyelithulweni. Kunendzaba lesiphetho asesiyifunze kahle kuLuka 16 verse 19. Siyini siphetho sami? Ngoba semvile ukuthi umtimba wona uyakuphina eluthulini. Bathi yasho njalo le ntombadana ethile ebeyilele embhedzeni. Yathi make babe ngiyathi ukuthi umtimba uyakuphina uya eluthulini. Kepha moya wami woshona ngaphi na? Moya wamoshona ngakuphi? Ngoba indzaba ngumoya mzalwane kude inkinga ngemtimba. Ayisho bambe bangakwadi ukuthi kude inkinga ngemtimba mfundisi wami. Ngoba labaningi bathi mina ngabhajatiswe sheshi bathembe ukuthi bayawungqwatshwa base basho ukuthi lena kunjani lebhokisi lami liyongena ngumnyango yawo lo besithi renovate lesonto nje bebasilabane vele uthi nevele nani lesonto saphelileni ngoba sijabe ukuthi uma sifa sitongwa singena kulo. Hawu mfana baba uchayisi le mawufa ungafi le sidumbu sa ngifuna ibhokisi lami lingenela indzaba ngumtimba. Hayi ayikho ngumtimba lenzaba msakwana. Ayikho ngani? Lendzaba ingemphefumulo. Uma ungathi kahle sesifunze lo Luka 16. Impela bakhomplena sheshisa lencazeni nakho njalo singaze sife. Siphumela kuphi? Lobe sonke eklasini. Nake siphumela lapha eklasini. Hayibo. Yiwe. Yathi sadlala wena. Usanda njani? Sadlala wena. Indzaba yakamoya. 16:19. Bekukhona indvodza leyayicebile. Yes, bekukhona indvodza ebeyicebile igcoka impahla letinjani. Yes. Iphile kakhulu. Yeah, bafunza ngikusheshisa. Yayinekudla nokunyenti idla kahle konke emalanga. Yes. Esangweni lemuti wayo bekuhlala umuntu nabexakile. Lazarus lo yes. Qhubeka abe netilonza yes wonke umtimba. Ibito lakhe 21. abedzinga kondliwa ngetimvu fuluka tekudla letatiwa etafuleni lale siceli netinja tatikhotse tilonza. 22. Lendvodza leliphuya yafa Lendvodza leliphuya yenda njani bazalwane yofa yasenda njani? Yemukelwa dingelosi. Dayisa edzilini lasezulwini. Lapho tafike tayibeka khona eduze nabani nababe Abraham. Nesiceli safa sangcwatshwa. Iyachubeka lenzaba sithe sikhathi besitayifunza sikanye sicebi lesasinaka umtimba waso sesilungisile libhokisi laso. Kodwa kuthiwa yini? I-casket. Akusiyi coffin, it's a casket. Ngquma into lidure kakhulu. Yalungisa. Yangena casket. Kodwa uthi umbhalo yafa yangcwatshwa. Iyaqhubeka lenzaba ithi lesicebile asofunza sheshisa. Sase siya emeta sithi. Hayi phela 23. Saba sebuhlungwini lobukhulu endzaweni yalabafile.
sathi simpwane enkulu sabona Abraham sathi ana siyamathi basishele nguLazarus ngoba uyabona uyadi nje sonke siyabathi sabe sila lomfanele yakangembona mani imenqa ngemoto ngwaligama lakho no sathi nguLazarus lo siyamathi amen ngoba ligama abantu batakunika lapha edrobheni kwakunemuntu umfundisi wami avuka tinqe adle emigcomeni sasimbita ngithi ngidikotela wabitwa ngithi ngidikotela anegama ngidikotela anegama ngibani uthi sikolo wami bekasonza lapha kamfundisi nakhonjana lapha kamazibuko lapha enakhonjana alliance uthi siyawuqhawulana sidikota hlela lapha eminyango lapha ngasemnyango khona le kamnika situlo ohlala nje bakahlala lapha ngasemnyango siyaqhawulana thina ngesikhathi siyaqhawulana siyavuselana asimnaki idikotela noma sekangasabonakala zange simnake kwaze kwathi umfuku wakhuluma umfundisi wathi niyamkhumbula yena ngiyakabe ngahlala lapha eminyango lapha uthi makasho njalo uthi sonke savuka sifundisa umfowona hawu akekho namuntu asikanaki uthi akekho sona makale isikhathi esingakanani emfundisi ngekho wathi 2 weeks back beniyomgcwaba uthi uSiwani wami safisa ngathi ngabe siyamvusa sesiyacela siyamchawula naye njengabo bonke abantu in his last days what uthayisonke ngiyabona ukuthi for a period of 6 months masekabekisa sikolo for 6 months bebabe bahlafika futhi uthi ifihlo ngayo thina sekuyakhulunywa kwendiwa timemedelo sesiphumile thina labanye sesihambile seshiye bana yena bekangaphumi bekahlala lisonto lize liphele nya kube ngikhana phuma kube ngikhana kanjani wasewuya wathi bengumgcwaba sibangaki lebake bamchawula bangaki lebake bamvusela uthi safisa ngathi ngabe siyamvusa simbisela kulesitulo sesiyacela nathi simconsider njengemuntu ngoba indlela yaNkulunkulu indlela yemuntu uNkulunkulu uyayati yami yakho kuthi siyawuphetha njani lesithandaza inkosi ngimane ngiphethe kahle ngimane ngiphethe njani namuye Lazarus usedute naAbraham sase siyamemeta sicela qhubeka sathini ke masimemeta siyamemeta sithi babe Abraham hawukele unithumelele nawo Lazarus enye sihloko semuno wakhe emalini atengigodisa eqinini kwamane wala nje Abraham asinomlo ongazange umendelele utho emhlabeni wawumbuka nje ungathi nesisidiselo sakulephi ibhoda wawuthi awuhambisana netimbuya yena ngihamba yosebenza tandla doda imbili unanda usho njalo lo mnyojo yakhona ngeke nithathe imali yami nginebana lababhema tinsango emadolobheni uhlushwa yini ngoba wena ubintombi emsebenzi yandale yakho iphathi uNkulunkulu tawena yakho iphathi insini amen indzaba yini yeDivius ube senkingeni soyawumemeta bamlebe bakwabuka phela phasi kuthi abasale bakusita sokhotha mabona sonxusa bona indzaba wahluleka kuzindla ngekuthi la kuwe kunelutho lwaNkulunkulu usaphila emhlabeni lona kawuzange ulilungisele wagcina ngekulungisela umtimba ngetulu kwemhlaba wakhohlwa ukuthi lo mhlaba lona uyawubuyela elithulweni njengalokwathwathwa khona sokuhlungu lepapima Divius lethite wafa Lazarus kwefika tingelosi tenda njani asikusifuza kanye nani uyabona umphefumulo walenze umphefumulo wakho manje kuyafika tingelosi uyabona
manje mfundisi nakonjana simele makangicocela ngalendzaba yanakonjana yamake bishop kuthi sekahambile make bishop umkhambela sebayamkhetha kusabe ngesekhetha sekumele ayokwenza inventory ekhaya lakhe ayolista phela sikunani nani la ikhathi endlini lifana uthi ngangena kuleya indlu ngafisa ngathi angiphumi yini imfihlo kwathi mase kubitwa nomphefumulo wamake bishop wena njani wefika Tingelo la khambe khona Tingelo sikude lekafuna ukuphuma khona imfihlo kwefika Tingelo sithatha sithatha umphefumulo umhlaseka kwefika yemzalwane walungisa lendzaba yokukholwa wahlukana nesono wahamba intando yaNkulunkulu wazilita yakho muhla uhamba uyofika Tingelos funza verse number Nkosi 22 lendvodza leluphuya yafa Tingelosi yemukelwa Tingelosi tayisa edzilini lasezulu ku-celebration lababakando eparadesi likababe kune-celebration kunelidzilo kunelidzilo eparadesi laba yini imfihlo yakho wathi kuhlupheka neke kungisuse ekholweni kwami uyathi phela Lazarus ekazalwane bekahlala lapha eceleni kwalenjinga bekangayebela yana besikubona kwemhlabeni bekangayebela bekanawo onke amathuba ekuyebela lenjinga entesono ayothi philisi kodwa uthi ngeke ngizenyebele nje ngiyebela ngitawuhlala ngingamane ngibekane naletinja abesurroundwa tinja ngiyabona uma bathi bajijelela letinja naye bekathatha uyathi tinja temlonjini lemfundisi tidla tishiye naletinja tishiye yashiye mbamba phela angimathi noma nebekafaka esandleni lapha etindishini tetinja athi kodwa kwebaningi ngikwende lethi 70 ngisengiyambona nje lethi 70 athi yayi wena athi neke futhi awumathi noLazarus noma angunomunye walethi 70 ahlamdoja ngamholele abantu abangcobeka la ngaphandle mfundisi wami sebenze sebantu abaholile ngikhale mina siyoyo ngikhale sibona tigala ngaphandle molele amen kodwa uthini ngizohlala mina ngizohlala ezinyaweni zikaje wathi Lazarus angikushiyi ukukholwa kwami ngidamethemba loNkulunkulu noma ngisekuhlupheke lokumadima noma njani sekuhlupheke lokumadima noma ngisekuhlupheke lokumadima mina loNkulunkulu ngidamethemba senkoratho amen ngamethemba neke nilahle ikholo lwami noma onke amathuba ekweba noma ngabona abathaphuta bamebela kodwa ngineke ngize ngento enjani na ngithi nebekanaso sithuba sekuthi improve ngekweba njengalabaningi labathi improve ngekweba ngokwenda into lengekho lesinengiso uNkulunkulu kodwa wathina nothing doing nothing doing ngidawulalela lisulu ngidawufunza live kuhlupheka ngeke kungihlukanise naKristu
weswela ngeke umhlukanise naKristu kuhle kwamagama Pawula uthi yini lengasehlukanisa ngalothando laKristu ngabe noma ngabe ngikuphilisisi netifo emtimbeni Lazarus wasinengetize ehlukanise nothando laKristu ingako makafako lithi umphefumulo wakhe wemukelwa dingelosi bonke labahleli bathembeka kuloNkulunkulu mhlase bahamba emihla yabo seyiphelile emhlabeni futhi lokubuhlungu ukuthi wonke umuntu umisele kuyihamba lendlela yethi mhlane umphefumulo wakhe uyawuphuma umphefumulo kulenyama ibuyele emhlabathini inzaba mphefumulo wosho siva nje ukuthi lona wangqwatshwa siva kusonda kanjani lo leka kulungiselela kwendeka yabo wahamba indlela leka ilungiselela wawulungiselela umngcwabo wakhe wawathatha bo-insurance kuhle lokho angene ema-casket kwangcingcitelwa la ekhaya wakhanya yabo kwangathi sebasasho ngathi sengumngcwabo phela mfundisi sebathini la celebration ngoba vele kuyacelebrate abaqinisile vele celebration ngoba bayacelebrate kuze kube bathi after tears mfundisi ubona lokho amaklasi okuncane lokho ngizange sengungenelele ngabuda nje manje sengicela ngikutsheleni ke mina ke ngoba mina vele ngiselele 2000 la yini le after tears 21 bantshela bese bathi qhwa kahle black na red ubuye mawayini namashampeni lokamaglasi nabo lokuncane ngazo sekutawubeka tawugamuka kaneze gamu uma ukuthela ikhathi kuhaze kuthi ukumke bagwebo bese kuyashayisana cheers after cheers bese kuyacelebrate uma kubuya lomgcwabeni phela lomgcwatshwa ngisho tigalete endeke emhlabeni endiwe ma after tears senyawa imagine waselebratewa nguloyo washo hayi nalithenga libhokisi mani hayi ihambe kahle manifest born lenzaba nako iBhayibheli lithi wangcwatshwa full stop the next thing sesibuka inzaba yemphefumulo wakhe babe Abraham so yakhala so wenda njani so yathi ukuthi lo yamvulo yabeka ngamnako ngaba lisito kulo bekatshele itola sesemhlabeni bathi ungangisita ngani wena phuyanzima basho njalo phela abantu kunabaphuyile banganalutho ngisita ngani wena phuyanzima ngisita ngani hambisana nabantu abanganalisito kodwa namuhla unzaba sengumphefumulo inzaba yakamoya so yawathi thimela athole lisito kuloya ile itolo ngale emhlabeni bekanganamsebenzi nayo amen wakhetha ukuphila impilo lengamjabulisi uNkulunkulu wathanikiwe emhlabeni wehluleka ukuthi lokunikwa kwakhe kumele ende njani sithi lo 40 days ngihlola inzaba yemphefumulo wami kwende kanjani mhla athi umnikati wakho salela uyabitwa muhla uNkulunkulu afuna lutho lwakhe uyobheka ngakuphi noma uyawujoyina devious na ulangatelele litababona lebe babekwe endleleni yakho kuthi basite wangabasiti Jesus